munsi twavuganye cyane agambaza buri kamwe kose kugeza twatundi dutoya munsi nukuri perezida Bagaza Imana y'umugisha. Twakiriye bene data Butimiriza uri muri Norvège, nawe ni umuevangeliste, nawe turamwakiriye muri iki giterane. Hari ibikorwa bafite gukora imbere Imana ibaha umugisha. Twakiriye Mutirabo ari muri Canada, nawe ni umuevangeliste, nubwo atari hano nawe turamwakiriye ngo yegere muri iki giterane, Imana imuha umugisha. Twakiriye Nyantore ari muri Amerika, ni umuntu wacu nawe arabishinga n'iki giterane, nawe Imana imuha umugisha. Tugiye kwakira umuntu wateye inkunga iki giterane 80% niwe watumye iki giterane kiba. Navuga ngo 89% niwe watumye iki giterane kiba. Twebwe dufite k'11 gusa. Uwo tawundi ni Sevinzi Mutimba, tumukomera amashyi menshi. Sevinzi n'umugabo kandi inzoka abikora gutyo afite irindi tsinda yajanye mu giterane ahandi. Ari mu giterane naco cifuza abayumva muri Amerika. Yazambwira ati kuko ndashaka imodoka y'ijana abandi, ariko kandi akongera agashaka n'ibindi bikenewe hano. Imana iri mu ijuru ihe Sevinzi Mutimba umugisha mwinshi. Imana imugisha mwinshi. Evangelical team simbavuga ibintu byinshi gusa ndashoje. Dufite umuyobozi wacu mukuru niwe ugiye gukora ibikorwa bindi bikurikiraho. Reka tumusabe aje imbere, ni umukomera amashyi cyane. Uyu ni we uturangaje imbere, nagiye mumbona cyane imbere yanyu, ariko sindi umuyobozi. Jewe ni umunyamabanga, ariko umunyamabanga kujya nawe kiyobosha. Wanasifiwe. Hallelujah. Dushimira Imana muri uyu mugoroba. Imana ishimwe. Dushimira Imana mu ijuru idutije ubuzima, tukaba tukiriho duhumeka umwuka w'abazima. Imana ishimwe. Ijambo rya mbere turavuga kwihuta kuko hariho za gahunda nyinshi kandi tukeneye kumva ijambo ry'Imana, siko? Turabanza dushimira. Tuzi ko tubanje gushimira Imana. Dushimira Imana yaduhaye igiterane cyiza, si cyiza? Zagenze neza kandi imitima yacu yarishimye, kandi turabizwa namwe mwishimye. Imana yo mu ijuru ntabwo icyubahiro. Tugiye gushimira abantu bakurikiye. Turabanza dushimira itorero ry'inkuru nziza. Itorero ry'inkuru nziza guhera kuri Sunday School kugeza ku mushumba. Mwese turabashimiye byimazeyo. Dushimira itorero ry'inkuru nziza mwadufashije muri byinshi, ariko turahagusa mushumba by'umwihariko. Mushumba turagushimiye. Evangeliko twese n'abandi bose uruza turagushimiye. Mwatugiriye neza, twabanye namwe muri byinshi twabakeneyeho, ntabwo twigeze tubabura, twavuze rimwe mwumva cyane. Imana yo mu ijuru idakiranirwa ibaha umugisha. Turashimira Perezida tuvire hasi. Perezida turamushimiye imbere y'iteraniro ryose. Watugiriye neza, uzo twaganiriye waradufashije muri byinshi tutarondogora aho ngaha, imitima yacu irabizi. Imana ibaha umugisha. Tugomba kwihuta kugira ngo tuje gutanga umwanya. Turashimira amatorero yose ateye ku muno musozi. Twarabatumiye, nta torero ryo ku muno musozi tutatumiye. Mwagize neza ko mwatwitabye. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Ntiturondora ngo deliverance n'izindi zose zimwe twozibagirwa. Mwese amatorero yo ku muno musozi twatumiye mukatwitaba nka Minisiteri Evangeliko, turabashimiye.
Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Dushimiye minisiteri zo kuri uno musozi, minisiteri zose tutarondogoye mu mazina, mwese turabashimiye. Dushimiye abayumbe, itsinda ry'abayumbe rya Nyabiheke, mwagize neza, twarabatumiye mwadutenguha. Imana yo mu ijuru ibambere umugisha. Dushimiye evangeliko y'i Kigali, muhaguruke aho mwicaye. Aba nibo babonetse ariko n'itsinda rinini. Turabashimiye ko mwatwitabye tukaza gufatikanya iki gikorwa cy'ivugabutumwa. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha kandi muzadushimire n'abatabonetse. Turashimira umuterankunga wacu mukuru Semi Dodimba, umutungaho amaboko. Haleluya! Haleluya! Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Turamushima Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Dushimira perezida wacu Gahari, twabanye kuva duteguye igiterane cyasibiye. Ndagira ngo nta gicuruza azocuruza igiterane cyarangiye. Twabanye mu biganiro, twavuganaga mu gitondo na nimugoroba. Turamushimiye aho ari. Imana yo mu ijuru imuhe umugisha. Tugiye gushimira Evangeliko. Aba bantu ni beza yemwe. Ndabashimiye ku giti cyanjye bivuye ku mutima y'umutima, kandi namwe mufashe kubashimira. Aba ni abantu beza bakabaganira ukwabo kose. Mwamubona ko ndimo kuba imbere yabo, ariko nakaza mvuga gatandatu, navuga gusa bakamwumva nka gatandatu. Ndabashimiye. Aba ni abantu beza bazi kuganduka, bazavugira hamwe. Ni ababyeyi beza, harimo n'abasore niba badahari. Mwese Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Nshimiye Rwerinyange. Rwerinyange asa n'uhagaze muri iki giterane, gukorana n'abagore twizasohoka. Ari rimwe twakoze inama iwacu, umusaza tubana mu rugo arambwira bamaze kugenda ngo ari kuriya Rwerinyange ngo ni uwahehe, ni n'uwo mu nkanda, ariko mwamusakurije bacu. Ni ukuri Rwerinyange utaracitse intege, akabana natwe mu muteguro w'iki giterane kikaba kigeze ku musozo. Nawe turagushimiye Rwerinyange. Aho tugiye gushimira abashitsi. Bashitsi twatumiye mukatwitaba, turabashimiye, ariko nimutuvire hasi kandi mufite amashyi menshi. Hari abo twari tuzi, hari n'abo tutari tuzi, hari n'abo twari tuzi twari tubarukana kera. 2002 twishimye, mwagize neza ko twitaba. Mushuru wakoze by'umwihariko, watuzaniye na bagenzi bawe, mukaba mwaje muri iri vugabutumwa. N'ukuri hakundutse imisozi ikomeye. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha. Nimwite hasi. Tugiye mu gikorwa gikurikira. Itsinda ryacu ni Evangeliko Team, abizi icyongereza murabyumva. Ni itsinda ry'ivugabutumwa, kandi ivugabutumwa hari igihe rikorerwa mu bikorwa, hari igihe uvuga ukora ivugabutumwa utavuze, kandi ivugabutumwa rikavuga. Wanasifiwe. Tugiye gukora ivugabutumwa mu bikorwa. Hari impano twagenye impano z'abantu 9 kuko amakarisa yacu angana kuri uyu musozi. Hariho Karagi Inkuru Nziza, baduhaye witwa Nyamaneza Natambuke. Hariho ibyo bampaye, ariko Foswe ya Nyabicwamba baduhaye witwa Nyirantezimana. Maneza ngo woheko Nyamaneza uko akoshimye. Bavuze ko itorero rya kabiri ari Nyabicwamba, Foswe ya Nyabicwamba
uwitwa Nyirantezimana natambuke. Hariho posite ya Nyabiheke kwa Musehe hirya, hariho uwitwa Nyankumi, hariho posite yindi, hariho uwitwa Nyarukundo ari kuva muri Minisiteri y'Abagwaneza, hariho itorero rya Deliverance, hariho itorero rya Deliverance, hariho uwitwa Mugiraneza mudamu wa David. Bari gutambuka mutambuke twe tumenya abatambutse n'ababuze. Mugiraneza yatambutse arahari ntawe uhari natambuke. Hariho itorero rya Methodiste, hariho uwitwa Murerwa natambuke. Zion Temple uwitwa Mukasekuru. Gospel uwitwa Magadarena. Gospel uwitwa Magadarena. Epejeri uwitwa Mukamisha. Mukamisha muri Epejeri. Mukamisha ntawe uhari. Muramu wa Nyamarembo, muramu Kazibiri. Muteba wa Nyamarembo. Niba ataje ko Adusabe umushumba w'inkuru nziza atambuke atangiza ntawe. Inkuru nziza yahageze.
kandi kera usanga ufite ishusho y'umurwanyi nimuhaguruka umuntu wese ku maguru ahaguruka kandi ageza mu nda asaba ikintu cyane bito discipline niba bahaguruka niba twista niba ngo dutahe twese twasuba iyi ngeso sigaciye niba yabasibiza ariko umuntu jewe ndakuvuga ko tubona neza izami ubundi yakoniye akakubwira ngo icara wewe icara uri gupfa amatwi n'ito akamubwira ati icara akamata akamena uri gupfa n'ito tumusanze